Hello everybody, come to see your daddy. Your daddy right here. And guess what? I'm ready for the next round, for the next level, for the next phase. You know what I'm saying, you son of a Penyakit keode. I got so low, 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 low. I got so low, 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 low. I say hello, low, 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 low. You guys say no, 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 no. I got so low, 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 low. I got so low, 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 low. I say hello, low, 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 low. You guys say no, 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 no. Nabasa pa balik ulang dengan lirik yang vulgar. Dorang benci mata ternyata dorang suka putar. Nape mai tua datang minta batu tuh keludah. Sange sebelum tak pasang kuda-kuda. Ini lirik tabah sumpah kita freestyle bos. Kalau tabah dusta mati le tapi Birman kos. Jangan kita masih suka hidup. Kalau kita mati bagi tule dengan hip hop. Tidur hampir siang, bangun hampir mati. Mau suka lari pagi mar pagi duluan lari. Tapi taman gay so insaf ma DP ajus veto kanan pas insaf so pakai jilbab. Di mall dapat doi 100.000 di lantai. Mar kita perlu 20.000 jadi na ambe. Kita rapper paling mahal di MDC. Saking mahal na ada yang undang masuk TV. I got so low, 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 low. I got so low, 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 low. I say hello, low, 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 low. You guys say no, 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 no. I got so low, 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 low. I got so low, 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 low. I say hello, low, 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 low. You guys say no, 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 no. AB, tumben sekali dong Anda bangun pagi. Pendok, karena kita belum tidur dari tadi malam pagi. Cuma tongkat kopi dengan tongkat smokol pakai roti supaya lagu jadi dan. Main di motor mati celaka jangan anjing cuki. Baking hilang sukacita dan damai sejahtera saat dapat mood bagus for kita baking lagu karena AB mesti beda dengan rapper-rapper jago. Katanya sih ngoni Joni nilai tanda perlu aksi. Malaikat tahu siapa menang pasti. Karena jika no AB, no party. When I say gone, you say tall. Gone? Halo dong apa? When I say gone, you say tall. Gone? Sebelum gue mau masuk, gue mau ngerokok dulu. Ini vlog 79 gue ya guys. Gue nggak tahu kenapa akhir-akhir ini gue terlalu banyak haters. I don't even know why seorang AB bisa banyak haters ya guys. So I don't know. Oke guys, gue mau klarifikasi. Gue sempat diteror, nggak tahu kenapa guys. Tapi gue sangat senang sekali. Gue mau kasih kejutan. Klarifikasi kali ini gue mau tahu guys, jangan lupa untuk like juga ya. Gue mau bahas, soalnya gue mau bikin room tour kalau udah 1 juta subscribe ya guys, gue bikin room tour. Ntar gue mau bagi-bagi skin. So don't forget to subscribe my channels and give me a thumbs up. Okay.